UMLA ke Jirang Constituency ula kentho da kebetung yu sordar ke Pathar Kema halor ke jingkeno UMLA ula lum sop ikot kisla na gihima bat kiraj ban IT ki bor ke sarkar jela ke jingpen bet puat jongkawat ke benengkong hapreng ke Assam bat Meghalaya. Uba sustenis soktun UMLA ke Jirang Constituency ha ke jingi kendo bagi nong Pathai Kubor ula penpau bagani ke jingkeno jong uba Najim Karmalki ha kejengkeran patba ke jingalang ke belalong ha kalai potrek unailar hajar arpuar ha Pathar Kema bakalong ke bamdan nong rim setia baru ulah syukran tang ban kentho yau nong mi kemat kathan la ban kedau bah kalai potrek unailar hajar arpuar ka jingalang patba bala penlong da ke HYC Riboy district ban persya ke sekolah ble soi ha pedeng ke Assam ban Meghalaya. Badak ni kejingyalang uni usordar ke Pathar Kema ule thu patba bau MLA ke Jirang Constituency ulalum sop ikikot gisla jong ki hima bat kiraj bad ulalet ban IT syak sarkar jela na kebentaban penbet uput hakawat ke benengkong na kaliang uba sosteni sotun ula penpau ke jingkendit ke bakrau bantip ikene ke jingkeno kabala penlong da usordar ke Pathar Kema bad ula pensyai ba kini gidai tang ke jingkeno ban bento abria yu kumunong mikmat bad kibam don nong rem setia. Bad ekani kejing sisa kinong yalam jong hima bat kiraj kiberan Jirang Constituency ki kubore kani ulaong. Syuk uba sosteni sotun ula batha kala yu ba Najim Karmalki ba udai ban pensisa patba halor kani kejing kentho jong uyu MLA bad ban pensisa kani hakamat ki patba ka Jirang Constituency. Tena kalian jonga hakani kepur da kemensim ke Basukia bat ban pensai sekipat ba jong ke Jirang Constituency kiba kiba syania yang ban ngakwa ban pensau akipat ba baro bahkan ke jingkren jong wei na kinong elam hakate ke sengi kalong ke jingkren kaba klem nongrim kaba klem la ban pensisa bat nakaliang jonga kum unong mikmat ngalayo ban ekren bekisim bat ngalak keli yaki hatu ladon mo kita kikot kisla ki bangang la sim napi ban let ban ra sop ban le ai yakini kikot kisla klem da ka jingtip klem ai jingbet da mano te nakalian kisim kin keli kisim hatu MLA jong ke Jirang ulawan lum sop na emi kita kikot nama ba hadu kat kene ke kenti hadu kene ke klip mat ke bangta ke bangang ken mau kampat don ke weiru kesin banong bangan lum me kita kikot kisla namar ba ha kene ke kam ya penbet put peksam karon ka regional committee bad kikot kisla baro labha ikisim labha stakeholders baro bakin haban submit shall secretary ke revenue ben haban submit shall chairman juga committee tena kaliang jonga hakene kepor ngasngo ban penpau sepi kipa nong song sunong jong Jirang Constituency borok kuai wan num sutu bakla wan num sya elam bakla ya ke kaba kitei kinong kren kilakren uni usore sunong jong sunong parakma unha ban pensai ladai ban pensisa hatu ladon em kita kikot kisla kiba manga ngala lum sop katkum ka jingkren ka jikeno lingba ki jingi ke jungi haki social media. Hadin balami ke jingkeno persya UMLA ke Jirang Constituency ba ulalum sop ikikot kislah jwa ke jingpen bet puat akawat ke benengkong. Hagasan terik unai luar hajar arpuar kinong yalam ke hima Jirang rengkat ki sordar snong ke Jirang bat ki katukani kinong yalam ka Western Riboy Darbar. Hapok ke syatri jong kesur upat ba ke Western Riboy Jirang Constituency kelemi syakmat ban pensyai bagani ke jingkeno kadai ke bam donong rem setia hendrai kadai ke belakeno tang ban penja aburam yau MLA. Kinong yalam ke belami syakmat akasan terik unai luar hajar arpuar ki balawan ban pensyai pat ba halor kani ke jing syakeno MLA ke Jirang ki gentup yu ba Langestar Walang wa Assistant Secretary ke Office UCM Hima Jirang uba Lestar Nongplang Advisor ke Western Riboy Darbar uba Siudor Sengkli Sordar ka Maus ke Them ikong Lis Konrau nong tri nong ilam berim ka Women's Social Welfare Pathar Kema pat kibai nakaliang ka Office UCM ke Hima Jirang kata nakaliang uba Langestar Walang ula penpau bagani ke jingkeno bo MLA ke Jirang Constituency uba sostenis sotun bo ulalum sop ikot gisla jong gijaka lani kisnong githau haga jaka kaput
kalong ka bam don nong rem nambar banakaliang ka office UCM hi la don kanu kejing pan gi kot kisla jung kisnong githau ka office ka dapen long shwa da kejing alang ban chong perkhat badru ban soi ha ki register ha shwa ban IT ya gi kot kisla Uloong banakaliang ka office UCM gi majirang kadap da kejing so kendet ke bakrau ban yo asngau ya kini ka kubor Na kaliang kinong ilam ka surupat ba ka Western Riboy klepen pawe ka juk kejing sngau ba kani kejing keno jong ba Najim Kharmalki usardar ka Pathar Khama persya ya UMLE ha kani kejing penbet put jong ka sarkar Meghalaya bat Assam ka dei ka bala syukran tang ban chupen leran ya UMLE klem dadan ya kanong rim ka babiang Kini kinong ilam klepen paw ba deilang ba kejing trish tom jong UMLE ba kilayo ki babon ki kampen roy bar kejing pos new ki pat ba kan salak ban urlong no shen Halor kejing don kamban kentiu kerdan ya ka Pathar Khama Administrative Unit Shaka Civil Subdivision. Namar katkum bangi yoi nakaliang jong inong syong snong hangne po Western Riboy kebahap hapo ka Jelang Constituency. Ba uneu MLA hapo kene ketiam ka baitre manta ilala ban wanra yau Chief Minister Badan Borom jong sekal Meghalaya hadu sausin katkum bangatip anga. Bat hakejing wanra jong i yau Chief Minister hadu sausin nila Roy Sibun ki kampen Roy hapo kane kathany kumban su ay nuksa ha ka banongkong Chief Minister ulawan ha jirang sin di block bat MLA Badan Borom jongi ula le yalam nakaway ka surok ka basniw yaw new Chief Minister bat hadin kata ni sa yo banpli ya umawnong rim jong ti surok hasnong umrit ha kasin ka baar ka baw Chief Minister ulawan banpli dala de yak surok niyoru ya kanek surok ka ba wan na du na mayrang MMR ren ko daw ka badang ya du manta kene kadi ka way ka kam ka ba UMLA jungi ula trish to madu manta bat dag boborom ya UMLA jungi ubala la bon wanra ya Chief Minister haki atli gisin stage area bonihat bat kabakat du kelong ba ngila yo ru ban ai ya ka kot penken mau be de bakas sibil sukchan jongi bat kini ki aka baro ki de ki kam ki bapha ki ba UMLA jongi ula tre po gini sistem nga de uoi bodon sabar jong UMLA hagi por ba manchwa henry namar ba ngayui ya ka jing tre kam ka bapha ka jong u ba mga kumboy sudah snong nga lawan ben kasyan higi bat sibun ba ki perlok sordar ki bayidon lang hang ki bayidon lang hakane ka thain jungi ki lawan ban ya kersan lang yau MLA jungi halor kita kisin ki ba uneu MLA de batristom batrei bha ubapei ya ka jingdon kam jongka thain riboy state ni jungi ki ba hapo kana ga ju konsulsi ke ba mi ide kum MLA te nakliang junga ko ban pensai halor ke jengsya keno jong MLA ba na weu urang ba bala keren haki media ki balami haki ningsi hakaba ula keno ba UMLA ula lum sop ya kita ki kot kisla na kisim kat kong gajing tip jonga ngarung ada asas sekretari jonga eksekutif dorbarsim te habangi isu kino ki kot kisla klem da shong meeting klem da rai shwana ka eksekutif dorbarsim nyimla ban kopi yano bara keju poru habangi kopi yano ni entry yaki apo ki postal register ki jongi nang bangitip ladaw taw nong keno unong keren ubala keno yo MLA bola le lum sop ya kita ki kot isla napo ki hima te wan pay apo ka postal register jongi ladon ni em bangi entry kum kita ki kot ki bangi isu ki bangi ai kupi show MLA kata kalong ka jingtep ko jonga rekat kum kat hadu menta nak leng ko office ko jongi kam syam la kupi kam syam la ai ya kita ki kot isla hakabai day bat kini kisnong besa haki kini ki area border ngil amanong mo haki area of defenses tibag long kaput bat kasam dan nakliang jungi ka office bat haki juku poro usim ru ula phone hi UMLA ru ula phone hi usim ru la jubab komta mangim syam ku PAA ru kita ikut isla ha UMLA jungi baru UMLA ru syam la wan ban pan la ne ban lum ya kita ikut isla pokok office jungi nakliang junga tang kata hing kuat ben pencai halor kata kejing syak keno yo MLA boleh dum sop ya kita ikut isla pokok imajung si ngaruh kepala Islam hapok ka politik semua ngila trebun snem ha nadu kepor kongres
bat ngila tres bun snem ha bat ngim pat yo MLA bakit kli ingi hadu kni singi menta sau snem ki ong ingi bagi sya konswet ngim shal gim pat long ki konswet ki bisa ya ki mi pa ki don harangkat jongi bat ke bangi yo lada MLA jongi support ngin yo na ngim dei ki konswet bat ngi dei bau MLA udah rangkat bat ngi dak kemen sibun bangi yo MLA bagi jing keno jongki ya ke bom trong nong rim ngi persya bat ngimsya bakin padrem jor ya MLA ngi de baniro ya MLA menta saus nem ulale sibun ki kamba pha na menta ka Western Riboy jongi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.